Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Sad kad je pranje rublja gotovo, vrijeme je za uživanje, djeco. Vrijeme je za priču. Dakle, što je Oblutak danas radio? A da, današnja priča zove se Oblutak se odjeva. Dan pranja rublja bio je vrlo uzbudljiv u Oblutkove kući. A Oblutak je bio veoma zaposlen pomažući. Uf, gdje su vrata? Uf, sad se ne mogu igrati s tobom, Gilberte. Gledaj što sam donio mamice. Hvala, Oblutak. Ti si već veliki dečko. Oblutak je bio vrlo ponosan što može pomoći. Dobro se osjećao zbog toga. Ej, mama, gledajte! Oblutak, možda bi bilo bolje da se ideš igrati. Oblutak je mislio ako je dovoljno velik da pomogne mami prati rublje. Dovoljno je veliki da se samo odjene. Postojao je samo jedan problem. Svu je svoju odjeću odnio na pranje, pa nije imao što odjenuti. O ne! Oblutak! Psst, probudit ćeš Ružicu. Zašto si u gačicama? Nemam ništa drugo! To je nemoguće. Imaš gomilu odjeće. Oho, imaš pravo. Znam, možemo igrati jednu igru. Možeš se prerušiti. Ne mogu nositi odjeću za odrasle, tata. Zašto ne? Premalen sam. To ćemo još vidjeti. Aha, evo ih. Odlično ti stoje. Hoćete li biti ljubazni i isprobati ovo, gospodine? Škaklja me. Mogu li dobiti i kapu? Da se vidim! Čekaj, nešto nedostaje. Gospodin od glave do pete. Sviđaju mi se moji brkovi, tata. Ko kaže da si premalen za odjeću za odrasle? Je! Oblutak! Ma gledaj ga kako se prerušio. Baš si zgodan. Želim fotku svojih dvaju muškaraca.